X-ray imaging ni uburyo bwo gufata amashusho y'imbere mu mubiri hifashishijwe imirasire ya X-ray. Iyo mirasire ifite ubushobozi bwo kwinjira mu mubiri ariko ntinyura kimwe mu bice byose, bigatuma haboneka ishusho yerekana uko amagufwa, bones n'inyama zoroshye soft tissues bihagaze. X-ray yamenyekanye bwa mbere mu 1895 ubwo Wilhelm Conrad Röntgen, umuhanga mu bugenge muri physics akaba ari n'umudage, yayitahuraga atunguwe cyangwa se ayivumbura. Yasanze hari imirasire itagaragara invisible radiation ishobora kwinjira mu bintu bimwe nk'uruhu n'inyama zoroshye soft tissues, ariko igahagarikwa n'ibintu bikomeye nk'amagufwa bones. Kubera ko iyo mirasire itari izwi yayise X-ray, bivuze imirasire itazwi unknown radiation. Ibi byavumbuwe byahinduye ubuvuzi kuko byatangiraga gukoresha amashusho y'imbere mu mubiri medical imaging nta kubaga umurwayi. X-ray ikora hifashishijwe imirasire ifite imbaraga nyinshi high energy radiation ishobora kwinjira mu mubiri hanyuma ikagaragaza amashusho y'ibice by'imbere uko bihagaze. Dore uko bikorwamo: gutunganya no kohereza imirasire ya X-ray tube. Umuyoboro wa X-ray ugizwe na cathode ariyo itanga ama electron, anode akaba yakira ama electron ikahinduramo X-rays. Iyo umuriro ushyizwe muri cathode yoherezwa ama electron ku muvuduko mwinshi. Izi electron zikubita kuri anode bigatuma habaho isohoka ry'imirasire ya X-rays. Iyi mirasire ya X igana ku mubiri w'umurwayi ariyo itanga amashusho. Uko X-ray inyura mu mubiri: imirasire ya X ntinyura mu bice by'umubiri kimwe. Mu magufwa bones afata imirasire nyinshi bigatuma agaragara nk'ibara ry'umweru ku ishusho. Imitsi n'inyama zoroshye muscles and soft tissues bifata imirasire mike bigatuma bigaragara nk'umukara cyangwa ibara ryijimye. Umwanya wuzuyemo umwuka, ibice birimo umwuka air filled spaces nko mu bihaha lungs ntibifata imirasire cyane bigatuma bigaragara nk'umukara. Uko amashusho agaragara: imirasire iyo isohotse mu mubiri ifatwa n'icyuma cyakira amashusho aricyo detector, gishobora kuba filime X-ray film ikoreshwa mu buryo bwa kera, digital detector ikoreshwa muri radiography y'ikoranabuhanga. Iyo mirasire yaciye mu mubiri ihindurwamo ishusho bigendeye ku buryo yagabanutse cyangwa yafashwe n'ibice bitandukanye by'umubiri. Ikindi hari gutunganya amashusho. Iyo hifashishijwe film igomba gushyirwa mu bikoresho biyitunganya, film processor. Hifashishijwe digital detector amashusho ahita agaragara kuri mudasobwa, ashobora gutunganywa neza n'abaganga b'inzobere muri radiography radiologist. Ubwoko bwa X-rays bigendeye ku mbaraga: X-ray zigabanyamo ubwoko bubiri bitewe n'ingufu z'imirasire yazo energy levels ndetse n'uburebure bwazo wavelengths. Harimo soft X-ray, X-rays zoroshye, hard X-rays, X-rays zikomeye. Soft X-rays zigira uburebure buto wavelengths buhindagurika uvuye kuri 0.1 ukagera kuri nanometer 10. Zikagira ingufu ziturutse kuri 0.1 ukagera kuri kilovolt 5. Zikaba zihuta cyane, zifite imbaraga nke ugereranyije na hard X-rays, bivuze ko itinjira cyane mu bintu bikomeye nk'amagufwa, amabuye n'ibindi. Zikaba zikoreshwa muri medical imaging, zikoreshwa mu gusuzuma inyama zoroshye soft tissues nka cancer y'ibere, breast cancer detection, kanseri y'ibere, no gufata amashusho y'ibihaha. Microscopy ikoreshwa muri X-ray microscopy mu bushakashatsi bwa siyansi, biological research. Ikoreshwa mu kwiga imiterere y'utunyangingo cells na DNA z'imibiri. Hari kandi hard X-rays. Izi hard X-rays zigira uburebure wavelength buri munsi ya 0.1 nanometer. Zikagira ingufu zihindagurika kuva kuri kilovolt 5 ukagera kuri kilovolt
100. Ubwo kilovolt 100 ni volt ibihumbi 100. Kwihuta cyane, ifite imbaraga nyinshi ugereranyije na soft x-ray, ikaba yinjira mu bintu bikomeye nk'amagufa, ibyuma, amabuye n'ibindi bintu bikomeye cyane. Kubera izo mbaraga zayo, hard x-rays zikoreshwa cyane muri medical imaging, aho ikoreshwa muri CT scan kuko ishobora gutanga amashusho arambuye imbere mu mubiri. Industrial inspection ikoreshwa mu kugenzura ibikoresho by'inganda, nko gusuzuma niba ibice bya moteri bidafite amakosa. Security screening ikoreshwa ku kibuga cy'indege mu gusaka imizigo n'abantu, aho x-ray yifashishwa mu kumenya niba nta bintu byangiza biri mu mizigo. Airport security scanners. Scientific research ikoreshwa rya x-rays, hard x-rays mu byo twita crystallography, uburyo bukoreshwa mu kwiga imiterere y'ibinyabutabire n'imisemburo proteins. Hari uburyo butandukanye x-ray ishobora gukoreshwamo. Hari uburyo butandukanye bwo gukoresha x-ray bitewe n'icyo uyikoresha ashaka gusuzuma. Tubonamo standard x-ray radiography isanzwe, ikorwa hifashishijwe x-ray tube isanzwe kandi ikoreshwa mu gusuzuma amagufa, ibihaha n'ibindi bice by'umubiri. Hari fluoroscope. Iyi ni x-ray yerekana amashusho mu gihe nyacyo, real time x-ray imaging. Ikoreshwa cyane mu gupima amara, igifu cyangwa mu kubaga umurwayi. Hari kandi contrast x-ray imaging. Hifashishwa ibinyabutabire bizwi nka contrast agents nka barium sulfate cyangwa iodine, bigafasha kubona neza ibice by'imbere nk'amaraso cyangwa urwungano ngogozi, digestive system. Reka turebere hamwe ibyiza n'ibibi bya x-rays. X-ray ibyiza ifite ibigenda bitandukanye, harimo nko kuba yihuta cyane, ishusho ifatwa mu kanya gato mu gihe gito cyane. Ikindi, irahendutse ugereranyije na CT scan cyangwa MRI. Ikaba kandi idatwara uburyo bukomeye bwo kwitegura. Ntabwo mbere yuko uca muri x-ray bisaba imyiteguro ihambaye. Mu gihe udakoresheje contrast agent, nta kintu kinini bisaba. Ibikorwa byayo biroroshye. Ahariho hose hari ibitaro cyangwa ivuriro rikomeye, haba hari x-ray. Nanone igira ingaruka. Ntabwo ibasha gutanga ibisobanuro byinshi ku nyama zoroshye cyangwa imitsi. Ikoresha imirasire yangiza, ionizing radiation. Iyo ikoresheje kenshi, ishobora kugira ingaruka mbi nk'iyongera ry'ibyago byo kurwara kanseri. Ishobora kwerekana ibice byose by'umubiri. Ibice bimwe bisaba CT scan cyangwa MRI kugira ngo bisobanuke neza. Reka turebere mu bice bitandukanye n'imikoreshereze ya x-ray nk'uko yabasha gukoreshwa. Tugendeye rero mu mikorere ya x-ray. X-ray ikoreshwa mu nzego nyinshi z'ubuvuzi, harimo orthopedics, gusuzuma amagufa yavunitse, indwara ya arthritis cyangwa ingano y'amagufa. Pulmonology, gusuzuma indwara z'ibihaha nka pneumonia, ariwo umusonga, tuberculosis cyangwa kanseri y'ibihaha. Dentistry, gusuzuma amenyo yapfuye cyangwa ibibazo by'imizi y'amenyo. Cardiology, gusuzuma ingano y'umutima cyangwa ibibazo by'imitsi y'amaraso. Gastroenterology, gupima igifu n'amara hakoreshejwe barium shallow. Muri make, x-ray ni imwe muri tekinoloji z'ingenzi mu buvuzi bwo gusuzuma indwara n'ibibazo by'umubiri. Nubwo ari uburyo bworoshye, budahenze kandi bwihuta, bufite imbibi zituma hari aho bisaba uburyo bwisumbuyeho nka CT scan cyangwa MRI. Yari kuri Gilberto Media Tour, ikaze.